Shalom horos madihita selalu nadamang renang nadi hawalongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus maha anggi nang mau paribon karena ngomongin manang nadi jabe maringan lang kamanginan salam siap wanita saluna tapi pakorasan mahu pasangan tami tuhita terkhusus terus nih HKBB manang nadi dia pena terjangkau channel kalang kamanginan puji Tuhan telah di basana di kita nama murid sarta kita mesti pacupang di bagasan partikenon di bagasan sendiri roh adohot hai pason masyarakat majulita mangguruan edek parmigonta di tanggal 20 Juli 2024 masuk ahita kamanginang minggu na pasyaho dum trinitatis marwaso do Yesus manarihon guluta Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita kaguru mana perjolo 640 lalu ayat sada dohot dua kapotam Erforex Mamora pada orang kamanginang tabuka ma nomor 210 sada ayat holan ayat sada 210 sada holan ayat sada Tuhan Yesus firman Yesus Nah, pacalo nak kamanginang 424 ayat sada dohot 2. 424 ayat sada dohot ayat 2.
kamanginang 785. Kalau naik sada 22 mata banyak kamanginang. Sada 22. Mas yang nomor 400 dulu cara 22. Namanya tak kamangenang 750 lalu sada 22.
262 sada 22 262 ayo sada 22 Anggek mah bermanfaat pergerakan kemana gabe patabahon isip kita dohon aristar di nalaho puji-puji pasang kuan itu hatta mahite ede pamujian tas di garung minggu di bagos jolon itu hatta sauni majolo di nang murang pare dename kamangina harap dimaklum bima kita kamahinan koi marka kapature-ture bese to ka ada nang ro bersama patu hatta karuni mahita dia ketua dohon pas mirohat nangah hai pasang kamangina. Salam siang wanita, sampai jumpa di minggu depan di acara yang sama. Semoga Tuhan selalu memberkati. Salam sehat. Shalom.